I pozdrav, danas ćemo igrati Minecraft. Evo, sada ćemo napraviti peć. Nastavljamo znači gdje smo stali zadnji put. Ostatak vraćamo tu. I imamo ugljena, imamo sirovo meso i to ćemo sad ispeći. Htio bi uzeti da napravimo alata, ćemo se danas baviti kopanjem. 2 krampa. Dosta. I to je to. Mislim imamo zombija tu. Se tu skriva. I vreba. Malo ubijati zombije. Kliče. Tu, tako je. Čekamo da svane, da možemo kopati. Ovo nije dobro. Ne. Je završilo dobro. Možda da sad počnemo kopati bolje. Isto imamo dosta baklje. Samo idemo znači ravno dole. Čujemo koga. Oni su tu. Ok, tu sad možemo staviti tako. Ok. Ovdje bi ostaviti baklju. Drugu stranu. Tu malo. Možda se ne. Nema tu ničega.
Nije dobro mjesto za kopanje. Negdje drugdje. Se ne varam, vidio sam to. Ima neko... tamo. Ali, trenutno se vraćam. O ne. To. Evo ga, ovo strijela i kost. Nije loš. A mogli bi... A dobro, ne treba nam drva. Stavljamo. Ok, ima palka, strijelica. Još jedna strijelica. Što ima tu? Osim svinja, nema. Tu nema čega. Mogli bi posjeći ova drva i baciti se na neku malo bolju kućicu. To ne bi bila loša ideja, ali to budemo u drugoj epizodi. Evo sad da nam brže prođe, da bi mogli ići posjeći ta drva. Čekamo osvan. Okay. Sad dobro. Tu je sam. Evo, to je bilo to za ovu epizodu. Sljedeća igra bi trebala biti Agar.io. Doviđenja.